पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा जाऊं, जो मेरे लिए धन था उसके बिना भूलूं, मैं जीऊं या मरूं ओ तेरे लिए, ओ मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है. Haleluya. Kata lebih hendak. Sesungguhnya gaji kubeli pi baru, kubor man keren yang por deh. Jisu, uyok yang kerteng, Chris, hagaji mipat jong. Ngayon gini kubor kupi, ngan pule ya ka Kam apostol. Haleluya. Kam apostol nang baar. Kam apostol nang baar. Ang plain load kot ke ba ako ar. Ngay pin ya sharp nga kat banawat ya kene ga. Yang ni kot. Kam apostol nang ba ar kat kot apa ar. Kene ga de jinglap jong Petros haga temple hapo Jerusalem. Wong ko kirang ba Israel to sngaw ya gini giktin ya ujisu ubana Nazaret ubriu ba oblay ula pen ito shina leni ubriu bala thung do oblay ubada leki kamba apdeng jompi bat kidak pela bat kidak khala de kiba ublay ula le da apdeng jompi ya une bala IT no da ke jingtmu bala bo bada ke jingti upa oblay mapi da gikti pop pila saknar pna pila penyap ro ya bo blay ula penmipat da ka bo la lawno ya ki jingkom ka jingyap namar kamla long ban bat maka ya u hagwe pa kiting long ne u Petros u yang mo la ong ko kiramba Israel da snap ini kiting u Jisu u ban Nazaret ude ubriu ya ubala thung do blay ya ubala pen scam ubala pen ito do blay da ki dakla bagi kamba Henry ki jiu de kti babamman jeki kila saknar pna yu Henry blay ul pen mipat yu namar kalong ke bomla ya ke jingjap bahkan ba yu ngan puli kam surum kaba arpusan namar u David u ong shepang jong u ngala yo i yo tra khmat jonga khlem de put na ba u long shep kamon jonga ba on ong penki yanga namar kata ga donor jonga kala snow kemen ba u thle jonga lo kemen ba ka do jonga ru putet kan shong haga jingkermen namar men eno ye ga mensim jonga ha Hades leni ha Hades lemni menom sha yo boko jome ban syam ye ga buput u Petros u yalap naka u David ula de kren hagji sha hag porjo hag kitab sang kaba hag kitab sam kaba khan ru golno kat khot kaba shipo hag kitab sam kaba khan ru kat khot was peman pule ude biru on ikhtin menam eno ye ka mensem junga haga jaka bom ye i lene ka Hades ka jaka bom ye i de Hades ka Hades ka de ka Sheol
menam ino e gaman sim junga ha Hades lemne menam sha yo boko jong le ban yo I ga bopot kane ga de ktin ga bo David Ukraine ba Ukraine ha men sim jong ga jing tolpa but habo Petros u batai ya kane ga jing ong jong David u batai ya ka ba udo ong u David ula kren lepa syapang ka jing mi pat jong snga kumno ko para kon ar kundai ko para ngalla ong ngala banong shena happy syapang David u pa temen bole yap no bat la tep ye uro bat ga jing tep jo ka don bat ngi hado ka ne sngi mot bat ha por o Petros ong bat ngi ha ne sngi mot ha por jo Petros ka jing tep jo le ka don namar kata ba ulolong unong itulpa snap ka ni tkot ka no tanara namar ba u David ulong unong itulpa ba uda tip ba blay uda la kular daga jing smah u ba na usok ga sengka jo un penmi ya wei u ban shong ha ga ket jo snap u blay ula kular daga jing smah David ba un penmi na ga sengka jo David ya u Chris ban shong ha ga ket Jong David. Skap u David udah sim bagi hima Israel kala do no na do kitab sim daga jingwan rong no Jong Nebuchadnezzar usim Babylon ya ka hima Israel haga por ju Zedekiah na do kata por kim don sim show hereka bagi khwilenti ki ju bagi khwilenti gadai uta uban naga sengka Jong David uban rapateng ba uta uban long naga sengka Jong David uta undei ukris nagtaga daw upetros abo kren chpang habo pule chpang ka kitab sama bakhat riu kat khot ba shipo usnoto ba u David ukren chpang ka jimi pa ukris uang kumne ba uplay unsa penmi ya way uban shong haga ketjo haba ula yok ilpa haba u David ula yok ilpa Syapang kata ga jimi padu Chris ba om syam la ino ye ga mensem jong wa Hades ka do jong oro kam syam la syam ye ga pot ya uneu jisu ken u blay ula penipat okay kalau ne u David ula ya ilpa ba u blay unsa penipat ya u Chris na ke ba ya ula keren ba ya ka mensem jong u onam ino ha Hades but ka do ju kanam yo I ye ga baput my goodness kaneget khot ka ba laipo ga de khot ka ba nganga kwa ban u David namar ba ulong unong itul pa udah kren lepa syapang ka jimi pat jong Chris bo ong gumne bo long unong itul pa udah tip bo ble la kular daga jingsma u ba na ka seng na usok ka sengka jong un penmi ya wei ban shong haga ket jong sang untuk pi ukris lene Jisu ubana Nazareth umla ban shong haga ket u David u Jisu jong ka Nazareth u Jisu jong ka sa gospel umla ban shong haga ket u David namar u Jisu jong ka Nazareth u ya u Jisu jong ka sa gospel u kiwa dingna baru ongko kwa haga khti jeming ati yara ka mansim u Jisu jong ka Nazareth umla ban lo Chris namar ka jimut jong ki sa hangan uthbi ngan batai ha ngan supule pe kumno ki bru ki khot yo Jisu haga por jong ki hagi sa gospel ngan supule pe haga por bo yones o pen baptist u yo yo Jisu ba u ai ka jing class pam jong Jisu hagnom ga ba nukon khot la sa om ngala yo bat ngala plus pam jo ba u ne u long u kon jong ble to yonis no baptist u klabo Jisu long u kon jong ble now u yonis ong hakmi ko lang brot jong ble
Marsen ong u Yonis e rakten khmi ko lambrot joblay u Andrew u bere sunran jong Yonis u la bot yo Jisu u e yo Yonis ba u lek ba Jisu but u Andrew u lek wat se yo para jong u Simon Petros but u la ong u hat kon usapway u lek wat yo Simon Petros bolong u ngila shem yo Messiah yo bahabala batai bolong u Chris but Andrew lelai wat si uprok jo Philip pat lelai wat uprok jo Nathaniel but haba Philip ong ngila shem Philip ong tkap sam Philip ula ong ngila shem ya uta uba Moses hago hukum bat kinon tulpa kide tulpa kita thok Jisu nong Nazareth ukon jong Joseph but Nathaniel ong hato kalamo banjai e ke bha hato kalamo ke bha kanwan na Nazareth but pelengkot ke khana Nathaniel kundo Jisu but ong yo Jisu hagat kop saw kunda Nathaniel lo juba bolong Rabbi melong ukon jong play melong usim jong Israel hagi saw gospel kemudian we kon play ukon jong play uday Messiah lene Chris but uday Chris but uday aim jongki Israel kene gede kom slotu jongki breu but ki itu yo Jisu nong Nazareth ba uday Chris ba uday no tulpa but hakal nong ban riu jong hakal nong ban riu jong ka Yonis bon ki sendran yo Jisu ki bod yo ndai tang khat ar sundra u Jisu don chibon ki sendran but gini sendran ki bod yo Jisu but u Jisu ai ge jingkai ko wai ge jingkai ko bo khor ba ong to unono bomba me ge do jinga bo bom di ge snam jinga don ge jimbom jikot uang unono ba me ge do jinga bo di snam jinga don ge jimbom jikot nga pami pa su khado nda bo Jisu ong unono ba ge do jinga bon ge sendran gi thut bat ki phadi no na ka Yonis ko man riu thot ban riu 666 ke Bible ko ong ki sendran ke la phade no kita kira kalalong ke Chris lam le u Jisu upai she sendran ong piro pin e no enga u Petros u yamor ong rashanong ile me don ktinjing im bat ninge melong Yesu kono blay my goodness Petros ong kukan rat shano pak ngin le namar me don ktin ke jing im bom jikot na bat ngingai be melong utau Chris u kon jong blay be im ki jiu ki tib ba utau Chris u de kon blay le utau kon blay u de u Chris ka khupor jinga hani ke por ke dei sa bayo biklet ka u Jisu u yo e ke kerteng Chris le ne kon blay le ne usem ki Israel ha ka jimi pat jong Balewa kata nama Chris uban sunshar haga kedu debit utau bala ban sunshar haga kedu debit junom la junom udai ban long ubom dan show ya ke jimbam ya dei tang ubom dan show ya ke jimbam ya bom ya dei tang utau bala ban shong haga ket udebit junom la junom te namar bo Jisu jong ka Nazareth uya te kumta umla ban shong haga ket udebit ngan ong shom nga Sobha, sengap hanga. Ka kerteng Jisu jong ka Nazareth umla wa penim yeno. Ka kerteng Jisu na Nazareth kamla wa penim yeno. Ka kerteng jong Chris hagi saw gospel. Jisu jong ka saw gospel. Khonu blay jong ka saw gospel. Umla ban penim yeno. Nai pat bo namar ngatip mga keren ini kubor kolong kumadat bom. Haga jabing joping besngap kare syak an keren iga kubor an pole kam shilong ka Bible ko ngume kane ga jilap jong Petros ya une u Jisu u blay ul penipat syapang data mangi baro ngilong kinong kla kinong sakhi namar kata habala kentiu u syaga kti ka monu blay but habau lo yo yang okay habala kenti u sing kti ka monu blay thot bala so okay long
habala kentiu yu syagakti kamon ublay. Ngan itu pi. Omsyam la kentiu yo Jisu hagi sao gospel. Hello. U Jisu jong ga sao gospel day u Jisu ubla kentiu. U Jisu jong ga sao gospel day u Chris so be MG junam. U Jisu jong ga sao gospel day u kon jo blay u bom yap shu. Sa u Petros u keren yagane khu bor berong ne gilawong. U blay habolo penmi pat yu bat ni u Petros ngi long gino pla. Jong kata ke jimi pat jong u bat habala kentiu yu syaga ketiga monu play senang api ke ketiga monu play ke ini ketiga monu play ya kini u Petros ula upule naka kitab samya ngan chupule pi naka kitab sam nong ka basis pa aspo kat kot menong ko yes kitab sam nong ka basis pa aspo kat kot menong ko utral jenga to syong siga ketiga mon jenga tat haduk angan pelong kinong syong jeme ka jiyo kejap jeme haba u Petros upule yaga kitab sam ka basis pa ajipo ka ktin ka boong utral jenga to syong siga ketiga mon jong to syong siga ketiga mon jenga u kret u smuto bagata ga to ya ka jing mi pat jong kres na ka ta daw haba pule yaga ni katkot u pule ka ba upule ka hak por bo yelap sepang ke jimi pa jong Jisu wong kolap une Jisu ken u blay lo pemipat hak ba ngingi long kinong pla ba namar kata u blay ulo kentiu ya u syaga ketiga monju namar kata la kentiu yu syaga ketiga mon blay kene ketiga mon blay uklam syong snapha uklam syong omsyam la kentiu yu syaga ketiga manu blay omsyam la kentiu syaga ketiga manu blay haga por ka bo udang im so hagi sao gospel u Jisu u Jisu bla kentiu. Hello. Mana topi kalnong ba hagalnong ka ba shipo ka ba apostolian kalnong ba shipo kad khot ka ba la phun riu la phun nyau bat la ko pran pule snap u Jisu jong the sao gospel u Jisu jong the sao gospel de ne u pet kanega de jilap jong Petros hayeng jong Cornelius haleluya ke jilap jong Petros hayeng jong Cornelius baru yilap kumno ong ne ke ta ka tin ye ba blero pa syagi kon Israel daga jilap yaga jingsuk dau Jesu Christ ubo trah lor baro kata ktin nga ong tipitip yaga ta ktin pipi etip bala penskam yaka kumno bala penskam yaka ha Judea kumno bala saprem yaka ha Judea bat kabal sedang nado Galili kabolong hadin jong kejing baptis kataga okay hadin jong kejing baptis kabalong da kejing lap jong Yohanes nama baptis kemogum ni ngano kang pis betul yau Jisu jong sa gospel yau Jisu jong Nazareth Jisu jong Nazareth kumno ki bringi toy sa wong ka dong ka ktin ka bala penskem ha Judea bat ha Galilee kadang ka ktin ka bala penskem ha Judea bat ha Galilee ha den jong ka jing pabapti jong ka jingel ka basdang da ka jingela jong Yohanes no pabaptis ka ktin ka bala penskem ha Judea bat ha Galilee ka bas sedang na do ka jingela jong Yohanes no pabaptis ka ta ktin ka babaskem dau Yohanes kau ya kabala sapriang ya kalau paskam hajur ya bar Galili gede-gede kau apa pra kumno ublay ula pensle yo Jisu nong Nazareth do mense mako beda gebor ubala lekeleng ula lek bahar penkia ya baru kita ban bainok soy namar ublay ula don lem badu ka kten ka penskam hajur ya bar Galili
kadai kumno ku kadai gini ba yo Jisu nong Nazareth la pensle bale yu ban pengkhia ba ban lek kamba pensle do mesin bukoi ban lek kamba ba ban pengkhia kata ada ketin kaba kibru kitip hagato gapor kibru keberan Julia kibru keberan imlang salang ka imlang salang jong hapok Julia ke imlang salang ke bedon hapok Galilea kitip bagadon gawe ketin kata ada ketin kesedang ado u Yohanes Pembaptis bat ka ongguno ketin ka ong yo Jisu nong Nazareth la pensle do mesin bukoi pada kebor ka daw jong jing pensle u kalong namar ba ul sala balik kamba sangan opi u blay u Jisu umla bang le kamba namar bo de kon blay u klem le kamba namar bo de kon blay u klem le kamba namar bo de Chris u le kamba namar ba pensle u do mense mo ko pada gebor hagi saw gospel yo Jisu letip kum Jisu hagi saw gospel yo Jisu jong ka Nazareth letip kum Jisu u bala pensle haleluya nganopi ke kerteng jong Jisu ke kerteng jong Jisu ya kabala kerteng jong Jisu kabalong katkum ke jinghar pateng jong u nau sembah jong David kamla ban penim no ke kerteng jong Jisu wala da ki khot Krisyu la da khot u khon ble wala da khot u is u khon jong u khon jo ble wala da khot u im jong Israel ka ta ga kerteng kamla ban pen im breu ka ta ga kerteng kamla ban sunshara ga khelu David namar kata ngi pule dia pi haga jilap jong Petrus por ong kumne u David syam na kiu shebne udah ong halade utral ong hotra jenga to syong se ketiga mon jenga tak ada pengen pelong ye ginong syong jeme ke jiyo kejat jeme namar kata to ai baga jeng Israel baro kan tip ye kene namar kata to ai baro ke jeng Israel kan tip ye kene da shisha ba blay ula pelong yang ne Jisu nong Nazareth yo ba pila sanar pna utrai bar Chris sa u blay ula shim yo no Jisu yo bala sanar pra yo ba ki jiu ki penya u Petros yo ba pipi penya u ble ula shim yo ba no pelong yo Chris ba try ha ka jingmi pa jo u Jisu yo e ga kerteng Chris ba try ha ka jingmi pa jo u Jisu asna u Chris ya u ba u Yohanes Pembaptis u khonu ble ya uba u Yohanes Pembaptis upla u kon jong blay ba us im jong Israel yo Nathanael upla u ne u Chris u ne kon blay u ne u us im jong Israel umla ban sinshar haga kelo de bat umla ban pen im no namar u ya de ya haleluya senor tu pi pakai Bible ko habala penmi pat u David ukren lepa bu utral om hotra jenga to syong se ketiga mon jenga ka title ka kani ka concept kani ka komperkat ini kani ka habong title mon ka kerteng kani ka kerteng syong ha ketiga mon jenga u Jisu uklam yo ya ka ha jingkai u po Bethlehem uklam yo ya ka hadin jong ka ji baptis ha Jordan u yo ya kani ka title yo ni ka kerteng hadin jong ka ji baptis hadin jong ka jing permipat you ke bayar. Hallelujah. My goodness. Ngan Philippines kawai. Kasi ti John Paul si Philippines, kasi ti Paul Philippines lo baan. Kat kot ban riu, bat ke ban nyo, ngan pulih ne do kot ban nyo. Baprawa bakandai. U Jisu bada pensuda uda pensuda ilade bat uda shim ya ka durmrao bat habala ula shim habala shim yu ha ka dur jong ubriu ula kongo ula penrit ilade bat ula kelalong uba kongo tak hadok ka jinya
hoot ke jinyap ke ding penakin na margata ublay ula kentiu yu bat ula ai ya ga kerteng ka bahalo di kerteng baro sa na marbo jisu ula penrit yala de na marbo jisu jong ka nasre ula kongo tak hado ke jinyap na mar ke jing kongo jong tak hado ke jinyap ublay ula kentiu yu baru la ai ga kerteng halor ka bahalo di kerteng baro ka kerteng ka bahalo di kerteng baro kam de ga kerteng jong jisu jong ka nasre kam de ga kerteng jong jisu jong ka sao gospel u jisu khlam yo ene ga kerteng kabahalor gi kerteng baro menbau dang menbau dang legi kamba haga por bau legi kamba haga por badang ima shabu unia haga dingna latip yu hapo galili latip yu po julia kum jisu nong naset yo bala pensle dong mesim ko bada gebor ka kerteng ka jisu uyo hagi sao gospel kada ka kerteng ka bala pensle harga kerteng ke bau jisu uyo harin ke jing mi pap ju ke kerteng ke bala kentiu ke kerteng ke bala pensle kamla bana jimi no na kata ka daw ki ju kim yok jing pen em namar ba tinget ha u chris u bom ya ka jing ana thbi ka jing nget ha u chris u bom ya kamwan ra jing em ke gospel ke kubor ke pen imi ke perthai de ke kubor ke ba de ke kubor ngarang ni ke kerteng ke pen imi ya ke perthai de ke kerteng ke bala syam ha ke jimipat jong jisu ke kerteng chris haleluya ngarang pi ke ne ke definition ke jimbatai syapang u chris banang bo ke jimut chris ke jing pensle ke ne ke jing batai ke de ke jimata ke baleng kot jimut bar ke bom sroto syapang u chris jong ke jingi pat ne ke baya nama chris ke mot u bom don chu ke jing bom ya henry u jisu bala pensle u yap ha ke dimna leda pi ong u chris ke mot u bala pensle my goodness bala da pi ong u chris u bala pensle u Chris haleluya u Chris John sa u Chris u bala ito daki jiu hagi sao gospel u neu u Chris u kiyo ga ding na baru ang baru ko pa hagi ti jemenga IT ila kaman se snap u pol ongum ne ong habala shami u kumubriu u la pansuda la de habala shami u kumubriu ula penrit de bat ula kongo bat habala ula pen kongo le de tak duk ke jinyap na marbo kongo u blai ula ula kentiu yu olang kentiu ka na marbo kongo u blai u kentiu yu kane ke jing kentiu u jisu u yo ya ga tang ha ke jing mi pat ju balu uiga kerteng ka balor gi kerteng baro kene ga kerteng ka balor gi kerteng baro kam ne ga kerteng JESU jisu kene ga kerteng ka balor gi kerteng baro ka keren ka day ka kerteng Chris u petrosong ko kaying Israel baro to akan yos no kene bayau ne jisu dong nase u play u pelong u Chris baro try Mano blay upolong yu jisu Chris baratra upolong yu nda haba ula permipat yu na kibaya bit kabaki jiu ki ong u Chris dai bania bit kabaki jiu ki ong u kon jo blay dai bania ka kubor jana ni por gre u jisu u yo e kerteng Chris hadem juga jimi paju u yo e kerteng kon u blay hadem juga jimi paju u yo e kerteng sem jeng Israel hadin jeng jimi pat jo haleluya ngan puli biang khot balai pho sap polong gumno au petros ong gumnai nam petros David namar bolong prophet unoi turpa udah keren udah tilpa kene ba boleh lo smai ulah kular udah gaji smai baru om banak sangka jome David
ngan penmi yo Chris ban shong hagake u Jisu jong ka Nazareth u Jisu jong ka South Gospel la ban shong hagake u David u Chris u ban shong hagake u David u David long u bom yap sho hallelujah ngaro biam u Chris u ban shong hagake u David de u bom yap sho namar ke testament berim ke bat na do Genesis do Malaki haba kran Jepang ke daga jiwa u Chris ke kran Jepang u Chris u bom yap sho kumta u Chris kumta u Jisu jong ke Nazareth la ban shong hagake u David namar u yap u Chris u bala ban shong hagake u David de u Chris u ba mi pat na ga jingtep ngam ong ba don atli Chris armut gi Chris no ngam ong ta Sebab ya uni Jisu nong Nazareth ya uni la pensebut bau long Chris da ka jing mi pat jong una gi bayap lam da yo Jisu om shang la pen mi pat ka jing kam jong u bau de Chris ba ka jing khot ba ka to ka jing kam gi bru bau de khon jo play kalong ka ba lam ler sudah ka kerteng ka halor gi ka ba halor gi ka kerteng ka ba halor gi kerteng baro ka kerteng kabo Jisu yo haga jimi pat jongo ngan pule na margata glory to God hallelujah na marpolo ko mo tada do gaji ya ublay u la kentiu yu baru la u ga kerteng ka bolor gi kerteng baro bahaga kerteng u Jisu ga khosi baro kan dem kro baru thelek ukla ba Jisu u dei utrai Sengap mana tu pi ngatip ngasngoto yak kaba nganga keren ngasngoto yak kaba nganga yela ki jiu ki nget yo tau Chris ubom yap sho ki dai u Chris udai ban long udai ban long uta ubom don sho ekajing ya udai bom yap show utara Chris hele dau yap la bande Chris le dau yap utare ubom la bande Chris nagata dau kanega kerteng u Jisu jong ka Nazareth u Jisu jong the South Gospel uda Jisu belapan sle u Jisu jong ka Jimmy Pat de u Jisu belakan tiu Shom la kentiu yu hagi South Gospel. Shom yo ega kerteng Chris. Shom yo ega kerteng Konu Blay. Hagi South Gospel. Ngan penkut degani. Haga Gospel, haga Shiti John Paul ciki nongrom. Haga Shiti Paul ciki nongrom. Ngan pelit kot benakong. Kalau nomor kot benakong. U Paul, u Shikri John Jesus Christ. Yo bala kot bala apostol. Yo bala penkentan. Naga bentaga Gospel Blay. Ya ka ba ula kular mansua lagi prophet ha ka jing thok bokoi ki jing thok bokoi ka tho ya ka testament berim shapang ukon jong play u Jesus Christ u trajingi yo ubala pelong u sembah jong David ka bokum gado hadela panmana ba ulung ukon jong play hadela panmana ba ulung ukon jong play da ka bor kat bakum mensim jong ka jingkhoi da ka jing mi pat na ke bayap snga u polong kum ni kat bakum ka do kat bakum ka jing pateng kat bakum ka da ka jing pateng jong Jisu u deu briu baru her pateng na ka lan jong David bat kat kum ka da ka jing pateng kat kum ka da ka lan kat kum ka da ka lan bo her pateng udai usambah jong David. Come on. Uhir pateng na lan jong David. Henry. Sap kau sawong. Henry lepas menayu ubau de kon jong play. Lepas menayu ubau de kon jong play daga bor. Ola banga daga bor. Sap. Da ka jinghir pateng udai usambah jong David. Henry da ka bor. Udai ukon play. Kat bakum to mesim jong ka jing khoi da ka jimi pat jong ka bayap ngan pen kham su ipi pensu to re gani siapa
kat bekum kedok kat bekum ke jiar pateng jong uhiar pateng uhiar na kalan jong debit rekat bakum ke jimi pat la permana u bau de kono play u jisu u yo la permana yo jisu bau kono play haka jimi pat jong ke baya wala de kibriu ke saw gospel ki kodi u bau kono play ki kodi u bau Chris ki kodi u bau non panem ki kod terter hero jisu kelalong u non panem juga perthe ula kelalong u Chris baru ula yo ke kerteng balor ke kerteng baro dei tang hadin ba la pemipat yu ne ke baya u Chris jong ke saw gospel u jisu jong ke Nazareth u jisu u belah pensle umla ban penim ye ke wero kemesim na ke jinya hero Chris u bala mipat na ke jintep udeu Chris u bala kentiu ke kerteng ke bala kentiu kalak ban penim ke perthai brok kowe ke jinget how Jesus Christ how Jesus jong ke Nazareth kamla apa ni menu ke jinget how Chris u bala mipat na ke jinya deu ta ubayo ya kajing panim hallelujah glory to God kene de kubor mo kwa ban paus pingam tip tapi sungatho ado kanu sungatho tapi sungatho eka u Chris habo Petros ukan Jepang kajing mipat o Jepang u Chris ban shong haga kedu debet kalong ka bomla long ka bomla da shisha yo jisu ban shong haga kedu debet lamda la pemipat yo tenamar bau jisu ushong haga ket jong debit hadin ke jimi pat jo naga tagadao uyok ye ke kerteng Chris tang hadin jong ke jimi pat jo but they tang hadin jo ke jimi pat jo unom yapsho un yaisa si junom la junom u yaisa ubril si junom baru tado Chris udah jisu na Nazareth u bleu pelong yo u Chris baru try u jisu klam sensyar haga ket jong David ke bakan jado ndon kum kata ke ket u David ke bakan jado u jisu u klam shong haga ket ke bakan jado jong David u shong haga dono jong breu u shong u ka manong ne ka kalimat ke bau jisu ushong haga ket jong David ka ket jong David kadai ga parable kadai ga parshi na mentak ege go shisha ka bajia haga jingle jong jisu haga jiya ba jimi pa jong ka ket jong David kadai ga parable kadai ga parshi ban bataya ga jing shisha ka ege bangilong Chris ka ket jong David kadai mangi ki jing thaw bathma ka ket jong David kadai ga balang ka badai ga met jong Chris u jisu war ma sunsharang ta bodu ya sunshar si junom na ka ta da u yo ini ka kerten Chris dai tang hadi bi jing pa jo ana to ping kwa unono ubam ngai unono ka jingai how jisu bala pensle kanong pain you know no ka jingai how Chris ubala mipat na gibayam kadai kataken kaba ai jipane ublan kurkuipi hallelujah hallelujah